Moro dano ducu magiti ya Chuli Justice Forum ki di ching man nyo kutiano man kabiru mapat ko maunu ti ye lutua amete kong wanyua ko kong loke ini kong ke nyuak loke ini meo to tongi kong iwi mecha pa Chuli Justice Forum machalo tie community based organization mati lobo pachuli lutua lok meo to tongi tie marach don kai winyo lok ma abili gubera wachne kany chimiu tuan wu idano makonye pe tak bene ke neno video ma migiwa machalo tekwo ukelo report temo timeki ya moro kabir ma kilwoni guru kila ni cha nge ni anabichelo time ipaton mati ya gago kuja ma Mark Brian ukelo bene report yanoni chi wan machalo kaka chuli wan nung waneno loke yanoni ning dan wadon ki bet ka neko ne kere ki beta neko dan wa magiti ya pali ki beta tongu wiki don kumino kumbede ability ya jemo pe miete ni loke yani umi luoro bot community mamekwa chi no ni utotongi kumbede gitie machalo gweno ma mukene be gitie leti na chuli mukene gitie a chuli magiti ya timu tichi yanoni wekinung ki kwa gitie miete ber kichenne ki bet kichenne ki miete ki lonyo yor yot chidong genwa madong wanwa kere kumgamente abili ino nyo ene monge ino kumbe de pegiti agwakwa donke winyo jemo time iguru ya mor chi ipenyu wi machal wan kaka chuli ma wan wakwa sub county nyo wakwa area kamoni koma wan waberi yeni dong gia ngo mo mier watim pieni sikare ma umienne chiaro kalungo umienne ki poro kuja unodong utotongi dong tika tongu ngut umienne matiri tia tongu la tiana titiri ba chidong gia ngo mo mier ki tim pieni ma komo mier in chiare luo ya bili ka in chali ko chali charo chali ene gur ki kuno komo mier i chiare luo ya bili tituan bo ping ma konye pe chido anga mado kabiro ka konyo la tiana kete ni kadon ki wainio ability ka gwakwa nyo kayati ka gwakwa mikilu kujilowa Uganda ka in donga chalo wan ma wan wakwa sub county nyo wakwa charo nyo ite der ko ma wan waberi ye giango mo mir wan no ngatimu pen iniba jeme ne ti very serious lutua jeme ne ti very serious ma konye pe donc pe wangeyo ka dire mara bridge karuma tum chi utotongi do ka gekko ine ngeche put pere bora kita neno kere kita na ni chanero ki ber ka tungu danwa ya pa mamu kene gi ki barracks direct ka gi chero gi tungu dan ken gang aya o jongbe kuman gi abe ki en ki barracks kumion ka gi chero yago yak kita wo ber ka winyu ne kira wo ber ka nungu bena report ka ber ma pat chali ya bim yorom ki namukora inge ma achiel inge ma ario ma obera nungu report akete yanoni chidong wan machalo kaka chuli giango mi rong kitim kadong unu kwa char kunu giango mo mi kitim pieni meri ene ukelu kake mapula ta mukeni gwa ki Tanzania mukeni gwa ki Rwanda mukeni gwa ki Burundi mukeni gwa ki Congo aya watiki neba wa magia ki Sudan mukeni gya ki Congo mukeni gya ki Kenya mukeni gya ki Ethiopia mukeni gya ki Eritrea mukeni gya ki Somalia chino ni kake ine wengiti Uganda mabe pegiti registered kamoi ken ikin wawana chuli kake ine giti tung bot watungu malo koma wan wati yeni chidong gia ngo mo mior ki team machalo community pene kumedi abili pitika gwako kwowa
aya kidong me ario ka chale di char kunu weka bili ubino la ngar mon magiti atongoro umier ko dake water almost about 5 kilometers nyumogo 10 kilometers chidong dan mai charo ngutim gi ango pene atongi tongi ni pe ka gik matwala ba pe ka gik kita neno ketni pene ka ineno be chim inone dan magiti ga chato wit ino wo wele beti kuno aduno giti kuno achwin giti kuno bo giti kuno ulang giti kuno wele wenti internet to twale ka cher instagram ka cher gane telegram hmm jimi yone ti atime uganda matek chi no de kuma watika donyi magiti lo wa ya chuli kan watiki lo laga ka magiti uganda kan magiti indigenous hmm kide no ni ko petika word bot wa ya chuli mabeo patwala kuch mo pake nek ken chidong nek alile enido ka gira wena lutua ututong ene ka gira we ogwang ene dong wandan ma wati te dero dong mak wado ka beru yot loy jo magiti city pieni kuno security mo pe wer in chere luwa bili kuni no be chweru chere poro lu nyuri be no chere poro lo tinga mo kene gi woro almost about 3 kilometer me chere gankwan kengi mo kene giti ma en ma bichel gi inu cher kere malo gi woro ton bo ping me chere gankwan chidon ka gungole eni kum dana kiti ni tongi dako me en gina utotong nung tukitong ngot kia toa enero si ana kilu loke ini iwi mecha kany the forum pa Chuli Justice Forum ni umir konge were discussing angi meni abili dekini o peki beta mi luori kum civilian wek pegu ngegi ango magiti atimo chidong dire ma jo magurwenyo dano gi nyo dano makumeri gurwenyo lutiano gi nyo gurwenyo dano gi kyoto tongi ini umiarongu dot company magiti ayupo bridge pe ane loke wengtia kitung kuno ni o kitia miet wi dano mia dek weke chopi yupo karumba bridge inoni kitia miet wi dano mia dek do miaro machalo community based organization umiarongu pen wiwa ni jo magiti ayupo wi bridge karuma company inoni umiaro konge pengi ka da loke yoni tia da ni kitia miato widano mia dek karoma yono tum chidong loke yono ke kwene lok mo kene ma Brian maktunu kate kere ingi ni anabichiel ma LC dek mi pato obere ka wachene ni litiana wube yononi kake makogi kiterogi roch pa bili kigonyo gio gibino gi chulu chene madit kigonyo gio so inone biashara mati atime ikien abili kieno tutongi tie madit tutwal roma be ki chato maka nyo en lok en me wilo ngom botwa ino ma balalo giti yeni si non corruption community en lok me tutongi matek ka ini winyo lok ma omigi wa Brian Ukilo mo agibot LC me adek me paton uwaju gi ango mati atime malupe kilok me ututong ma lok yoni tie be lok ada ma ubi yoni nyo NLC3 yoni waju ni tie ada so inoni eno ututongi tere ki mako mo iken luwot gi bieno gonyo kichene madit so one machalo community ni dong why no dong report ki kwene ni anga gi magiti amiato wich nyu jo me magiti amiato wich abili kome pe giti amiato wachiwa gi ango matia daba giti wachiwa me lok me o la gweno nien giti wachiwa lok inoni so ana ke lok ini we mecha pa Chuli Justice Forum niko mier ko wa nyuwa ko lok ini pe ani lok ini watia chaine ento ti lok mo ma pier tek ba
Niyo miro LC ki ruot query mir ki nen ni ki nen kit yu kit me gwoko community ma me kwa danu ma kiti charo cha to twale danu ma kiti charo cha en motime ya mor fu la wo eni i guru ni eh lo tiano chere gang kwan kengi mi gi ne ku chere yinyo dek me achama so jema kiti yan no ti atime komgi si ene ti lik to twal ra to twal lo wa Uganda do bale ma konye pe hmm? Dong wa dako me gia chara ki charo wa weng eh umigi wa mugu mala ni cha mwaka chiel magiti kea mia chele pia dek ya biero ma al sabab gunero ki Somalia wa kum ngaro ma chiel mo dugu gang peba nero kum ngaro mo dugu gang peke silo tua lok me utotong eti maraj umirwa yabu wang wa iye matek tutual piani kapeke yabu ye wang umirwa sensitizing community madore lok inoni piani lok ini we utotong ipeka gik kerebete dire ma Karumba Bridge tumpe ka gik kradero kereni pene komedi lobo Uganda komedo dako koma chuk koma chari egi mo iken kita neno kereni dong eno cha chapte be weng dong giti ene office kuno eneno si aloko mapol ana po winya lego ni ruba goku kabir ma pat koma uno ti ye fuda kwa mete kinywa ko lok madore lok komo totong ana po bye. Ana po chupa dano vot ping mapapat kenying luongan ni ochwe beti den nende pere we chiel medu ma pa we chiel ma hali bari yo pere we ngwan amel gam lok ma chek lok ko tong lok eni kwe ki tika wa ni cha dana pe eto kuni dong tika dak lok da jane lok me tong wut dano eni ko ne to dong tika winye ma tek ba ngoma mir wan dong watimu aye dong mir kon ki nyam ya dano kati kong dong ki way forward me lok eni kumberi luor ti ma tek i kom dano ilok mo tong wa yen la dit wa yen la ten wa gidi tieng wa gidi wo watimu dong nga kong wa tamani nga mo wa tong tie ta dong nga mo miara ke tim anta ma wa ni gem mo wa tong tie ene ye nyuen ne ma wa rupe ka ke dong nyalu rok dit ajili pigi ken gi no kuri lok me tong wi dana ini wan po wa tik kunyune lu rok dong dit ma pe ngi wa gien ma bion ka timo ne o awa ki kuene be fut pe ki ngiyo do o kan o mere kan mere be par mere chapata mo cha lil ne gi tie ginu mo ma dong atiti mo bion ka timo ne be ka ini ne no pere wara mo tiji kum lok ini ni ichar bot ka ini ino dano bino ni la rok bino ni bino ka pango por o a ki kuene war gane wajini a ki kuene ma pati war gane anga mo na mangiyo ka mangato a ya da ben war ka gam ka mo ke ken Uganda kan dong ungiyo gange kuno o ye pingo miyo por pa ki ngat mo pe ki ngi me bien ka beri ken dano beru ngiyo ke du mo ka chela rio wala ti ano ngi ke ko me ko to ma ka tingo ti an cher ke kel dano ma gang dong mo ngiyo cher ngunu dano ko le wen wi wajini nga lok me miyo por pa wala rok kon ke gire lok me dano koni mo ma pe ngi ma be doni kien wa i bot pen ka ini makarne wan me jar ini mira wa ngi ne o don ka mo ma ana te wa chini bi o we dong du te ka ne ngara pe ngi ki dong du ko me wek lo ro kon dong gu chak luor tier money ne a tier chen ke dan ta ke dong du ko mi dongi office ma dano ngi pe wo ko me bi eh district ngi nga ma ti ka bi no ka don i jar money sub county money village money war ga i gam ki district ngi yo gena iti ka bi ka te money kai
jolo dana ta don go be pe medical o chu loge mutaka chu donya piando war ki laten ma meken gang kan gi ngeni a in man ubion gen laten pangari no lok eni tika kara ko wor luor dong tie kom dan ma raja deta pian danam no ni jemi wenti aset laten pala wor dong tie ken kapitoli manu raj ma konyi bene peke ana lego dano ni ngat ma peki ngeo mo bion Amerika donya ta ikin dano ki weko be pe upang ot ipang ot a ki kwena nga nge ka me a ki ien ngan mar chero bet gangi lu wot eni matie ka ken wa kany ma gidu movement ti gi wot tiro wor be kan di wor da ku di wor da ku ki wat kong dong wat ket gi oberi police waje ni gen maraj pere er dan me kwa ka kinga ka police gi mon me Uganda do failing wan anwel me Uganda wachon anga ma pinge ikar jani ikar pa elare ki wakuchi ikar mon me mo gwa kan police me mo gwa ki maka lo tin ni ki chero kere ki lanye ki nywaro ki neko kunu pebene ki chulu gi we chawani muka no dugu gang pebene muka ni ki ton yit ki lier dogi pebe ki chulu gi we chawani dano de chai ti mudo kum dano we chawani pebe ku no treatment pebe ma chel wan pe ke gwa ko ki jimi we duju kum be ri ani dano nga ma dakra mu gwa ki jimi ki duju dak bene donye gi ilobo Uganda kan ti free bod ngar mo ke kan kono in tong kono in nga iti ga gonya idonye giri ken me miro idak bene ken me miro pian lobo ma la wora ye telo lu wor donye ya ta ti na ne piman ngar che chel miro gwa ku che pier kane be wa wan wunu wa tor chingo me gwa ne menen ne la wori mono ti ma be nga ma tie mo donye ma nyen e rew wari mo ki ko chuli kere ka mata bin wari ngan man te gon mi ber ka mo kan wan o ker ni ngara donyi mo ma pa wange ma be pa mier ber ken wa kiriem dak ke don duru bere sikari ni keni be e sikari pal jirani ni ni anga ma donyi kwene la ten pala wori wa ko be migi nge ken ma gwa ko ne kumber ka ini ne auction ken pe ma pat auction no dudu no lu rock tie mo ber li pia lu rock tie ma ber ni pia mano ineno no pin pong gi lu rock ma pe be don gi ngeo gi iwi mutaka auction ni mara won wor ki lu lakani lu jon eni nge ka mago age ye o tiga bion kare di gang boro kan auction ni kan non tiga kelo lu war ken dan auction gi nyaay ma diwa ta mano tinyo joni eni gene ken no wor ken ping be di pia mo tembezi eni ni do bieno de pia wan ka omerje wo ngeo chu kamati ye kong dong wot pa mo tembezi ni gibino ka chat mo kaino maka nyik chawa biki kan tiga wot kere gang kany ma chawa dong ti we tim pu tiga wot ka charne di leng we di lum ka ngata ngi wa gang wa kany ti char chawa ne bor nga ti mer chawa pebe gi wile ba en digno du pebe gi du be en gi nyiga bichi tiga wot ki gin mo ni tiga wot ka char mo tembezi ikien ping tiga ngi ping ya jim eni kong dong ku chari town waluor gi dong watiga luo mutembezi mere ka dong la rok mo bien me ka char ti gang wo dong dur ko ku chari town wan wa ngeo town ka ti ye wa ka o mer chat wa wil gi town luor ti mata ya meta peta mo gwa ko anyweli ne ki jimi gi wan dong wa gwa ko wonu ken wa makar ne chuli wan dong gi bwar wa chiani chelo jil pa lie chu do lil wo mo ko ching wa ke ken o menane wa gwa ke ken wa dong menane la rok mo donyo po donya tura kin wa ka donyo ka ngo wor gen gi le RDC gi LC5 gi LC3 wa ngeo bin ka pa ngomi di gang gi ngeo ni a gi kwena ngom pegangu wat ko me mi ngomi gi pan ka ya gi cham kere anu gi pa li piar big ngar pur mo ka chele lo in cham kere dong dana ko gire awol kinano wat kom kinano peka mera idi gang mer mo kar leju I me duli chat gi senta be pengi wa kum giram tongur kunu gi mer miu ko ane ke wili bin mar gi gang no raje ti lok enini
loke diet dak loke like yana miel ki nen yo mene ma gada mutik kere me konyo dano ana foyo Beo mera Martina foyo winyo duoni ma ichwalo afoyo lwak duju matio winyo chawane ana kilo stera lwa moy ya lok me kilo mene ki nyam tie maber ana foyo dok ben afoyo lwak magitia kati ki dwan gi kany peka do por pajo yes peka tiga mere ki pora fuda obi bino dio ma da winyo tuo mo da ko marajo poro bot wa kany ko malo kany chi eno kwo eno amero jingo ching lwak ni satan pelwanyi kom gina konye peke so in ma ibera choli ni beri ngene pi nya choli nono tiane tie ma wea tini luwe na choli tiane tie la ma ya wachako lok mapol i forum kany madaka lok kumutotong wanero bene chal madano chwalo ki lok ba bene dano loko madaka kumutotong chidong ya yom ni dano miyo tamgi an tama mara mero meto me giki enani kit machalo wan watiyo ki radio stations mapola ta watiyo Rapa FM Luo FM Mighty what Mighty Fire FM watiki radios mapol wachwelo dwanwa kiwek te dero nge kichwala tine ti la korgimone ti tongo dano mier ko gwake gamente bene futika finding out ka loke ni loka da pien ger gen pitika ye ni gini ti atime gen pitika ye inongan mara ki tongure gamente police wako ter ki long chi noni ngo tuwa twer wacho ni gen chingi ti ye onyo chingi peke kit machalo gen beti awa gini pete atime ni anga mange an kera be pangeo kache karuma ti amiet widano da ero wati aneno tong tika tonge wati aneno dano tika rueny yirti ameta mera kiduny chok majo bi neno li liang buro mo kana be nen telo majo neno tut kata karare piro pien tela tien mayen futi ki la ne cha en la kono cha di en fuda era ne do par bo ngane evidence eno ne nyurni nga majo bi cha le lo ko maneno ko maka che police gen futi ati memi mongolore anga mange anger pange patwer waje ya ni kono gena e kono no gen aki office gi rugo civilian gi tiar ka ti business pen wi dan ne ke twal kuno itio mago wa ni mioro kono girki mini kono million mono porchini liang anger pange ati abia kana abia ti gena dong tie kono be mogo ke kena kan civilian gera no tie gwak no bena no gitika katime kitero ne onyo anga mangi jo ma ochwar jo eno ne chi
Petero ku beri chawane mi chero ni kono angagi ko chero pin jo me wikaruma ka gen tiki chingere na da anga mu wachini gi tiki chingere ni kago wachi gago penye yani ke chwalwa bor jo mo wa yani wana ti amiet wichi chini bi waje ni ngo iwinyi ki kwere chwalwa bor ngatu wachini chi bi chako yin ngatu waje ni pa wa kwere onyo ka yige miero iwa ya mo lok nguna wan po miero chego wa e lok yani lok nguna gian pe miero winyi ne ki bor kenyo chini timo ngo de bi chere yini ya otutong peke jo peti amiet wich pe an ga wa gan peke gan pe ti keteno ni winy ma gi mier peke chiri bini doro chi no wan kara pe me abala mi cher bor Chinese nyo engineer mone cha bagiti ga get wi karo mane loko ko winye de winye ngata chunye be made gwak ti kunu o wajogo ni dano gwak wigi kitiga meta wich mia dek mitumo karuma fol kedong eno ki waji kito yindak furi cher ka penyo ka kwete ne ka loke ni loka da kuni nge tini nge char bi char wa yani anga wachi chwal wa bon ngatu wachi ni kikeli loke kumi chi bi kupe ga mero pa wa bon nge chamo bi wachi wucho ani ano gwak wi wuni kun eno wa ye ki gwak wichi dong jimi ti atime watiga ne ti atime pingaro po lu loke na ye wa chwali loke radio ni otong mutie otong wich joma to widano lutong lunega ligo tie magi miero widano magiti amieta widano ni makito ni peki ngi kan ki chwari ye peki ngi kan ki chwari ye ka ngi wati kan ki chwari ye ki karuma lok wa kuberati yani lulwenya ligo tie magiano cha otongo murdano mi kwanyo wich wek dano wen ku nge kito e radio wen ma wano tikere Northern Uganda ni mi ario onyo me adeke dong wun dano ko chak woti group kono chere poro wori group kono ke chere kilutia chere school la dit mo beti ye maka chegino mo time o time yoli tap no wo duong lutia no peke wek go chere school kangi kirani school chok wege mege kwanyu kare mi mako ching lutia mi chwalo gi school kacha dugu gi romo chirgam lutia duk gang ka chel kedgi ototo ngutie tie waneno gen tie waneno dano makitongurgi waneno latien makitong tie dong ichere poro pa ichet kini kono yini dago man ko yina cho mane ki doka ilok man ne lea ka yini tikeni ka kenu donyi group o chero ka chero ti poro ngato mane digi dogo chero ka chero ti poro ngato mane weka to tonge biro ko mudugo ma chilu wa chele tururu no dogo bet ngo dogo ngeya manyene onyo a different story dugu ki poro o miere duk ki poro kun ngeni iduk chan chawa apa ki nichu no de tiga dugu ki poro ngaki kon ko ne dugu ki poro aka daga kwan yen ne kulu wi kenyo ko ne ka kwanyo yen timo jimi ki keni kun ne chere kulu wi keni iporo kak do kun ne ti ki weko beri jako what a group of 3 or 4 dana dek nya ngwen mano tiga what utetimo gimone pian ka potimo kameno jone don genti marach
apera wang mi kwanyu ngudano po chakatin wana winyi loko tinkwak wana be winyi loko okula mamana ki yang waye genno pe char kamiel okula tie ki mogli kwak ki chero keri madano rueny mapol kaka gina ge en chero don kamiel disco eno giluoni rumba gina do ge en chero kamiel rumba eno piano rueny la reme wa peramo ngwech matek okula mako paka peki mieti nongo ne ene gigo ki chero ka luil wuo mi chero kamiel disco mar gina mama yawo boko wa oweko watin pa ng'eyo miel pian pa donyo ar disco no gina aluoro bene de wo ti story mo kana ma ke boko kiro luoro ti gino mane pe timo weka da an ya kira wako beri chawa chake pinyo ngwa kamo an pa ng'eyo wat luo pi in pa ka tiki luoro mi chol piny why arka tinga niano omiere electricity obed on power bed on ka o maj volle tap adinyu toj laga niano so dito ma ka bien ka limu biro ngeni ngo ana tiki luor le anone aluor chol piny chi lok mo kana tiene wachako ka fiu wa kikenwa ni chako okichawa makiti beri ngeni ne diti oti kilo tino ni ki family ni duju loki ka kata gamo yen wa o tim jime ani di cheng mano timo ka achiel kilo watu ka cho ma dugu ki poro duki lak yen mikete wa o ka wa o ni tie makoni ne mero beriye ka kono wa o na gere po obo mara yela pe wa o ne be koni ka do dago rach itono to ka ta ne de ti wa o to mo bio cheo mo hup chingwejo kere kanga chol ino kwene uneno ti wan wachako bene ka fiu wa kikenwa watima announcement cha para rio umiero no dano wen tingo I odgi ki family ne ina cho mane nyo kono dago mane mai ti ba nyo la cho mane char ka marte ba club idugu giri ki mero ni koni ka don ki to nguri ba no kong do ngongo no iwinyo lok yang chon ne kweri chi dong no ki luono jokwe cha wadi makineri kere cha bor mi wo mero do ngo megi mono dong chon kila gwok mane chi atere yin dago mane ka pinyo di ka mo ngako ka mo ibuti ye waja tino jane anba to awinyo no to ngutie an ko be chan kanga cher ye ni bo ko nya wunu ki ken ki ka buru mo ma na kinyo no be ka ne ni gang ye no be ko ni dog no dog no gang ni ti mabe mangi ni ka churi kanga yindi buru ye ki chim mo ne ma no dong tiene he go chim the other side wa jane andong ba ping dong waka bi buro gang paradis man ba ki lu ka mana man onyo chero area kinyi wayan LC wo kan ki lu ni nga gi wati LC anone tuwa ano ma piong waka wak da bur kan wak da go ching gang kuya chi waja dul kanga yende bur ye kanga te LC mara mai bur ye chi odiko ya mete ki woti odiko mano dong piny ru maber ya mete ki woti kundi wor ki gwako nguri jone to ngudano jone to ngudano dako be chawane tiene no chara en business ti chara business jono lugio it is a risk to them er no ka ma succeed ne ki churu yer chente mapol nani e cha wan food wa neno kan chuo ber ka taone
Wumli enini pe obedo chalo wuma choli. Ngolo kat ma ngolo ni pe obedo chalo mi charo kany. Ento anga mangi mugu no wichi ki chako kelo be waki kanga bo. Ero kinoni ngo kitiga kelo wich be ki kanga bo. Kitiga kelo wich ki I burdu mo ki ken. Mo chance mo ki ken. Jo mo ki ken I kampana kany bene kone nugu chako. Ki charo kwene be nugu chako. Neno? Chiyo weka aneno cha wachi. Gini kare ke miaro wich mia bijada I karumani. Tena, ano ni construction akito. Iya chuli inyolo budel chol. Lia yeto katumo jami mamira toma. Eto piyani noni kikelo lurok. Kikelo foreigners. Kikelo jome ilobo mukera mapat ke jalo Chinese nini. They're not demanding jimi mapat. Mano mogo be pirwate kitingo. Kite culture pa del chol. No be pirwate kite culture pa del chol. Chi omiyo gen giti atiyu chente. Ikom chente mo giti atiyu ni. Dak bene gi mier ni ngo. Remo ko oye. Pien joni gen pitiyu ba. Kache gen po bugu. Kila jo man tiki culture gi. Tiki te kwaro gi. Wan ye del chol tomotom mamero gwak gweno latiana rio no tie. Kimu kena na dung mero latiana angwen be no tie. Mano culture wapirach. Te kwaro wapirach. Ena ko berichane pian kikelo. Te kwaro pa jomo kena do nyupe Uganda kany. Kimino gi kimino gi contract. So kago biro ki contract ni gibiro be wa ki culture gini duju omier gen ko tim kit machalo gi timo kere madok te culture gi. Si none ko beri chawane. Jimmy ne tima rach. Walo tera be pitwa dong loke ye. Pien me achiel koko koke. Ni karuma bridge umier ke yu poko, karuma bridge umier ke yu poko, karuma bridge dong choking uchingu to ki dano, karuma bridge kono ngo. Aya, gamenta ile ka yupo karuma bridge. Manda ka unenda ko mere ki koko. Chikoni da ade da ne uta ya no tera da ko bi chako kokti da ngata wo winyi logi. Kon mugo bere giti agwako wigi. Alo ma polo tima wono kija. Afo e winya. Mego, loke tima mit. Wan nung watia lokom skiriti. Kera ngama wan warang gwake kwere. Me wek piare tani. Pako donyi ikumwa. Joni ma gino donyi lo wani chawani. We need to put them on suspect. Again, they should be at their own home. Not doing any other, not going to the center, not moving anyhow. Because we are suspecting that they are the one who are doing that thing. So gonna pere tek enedong ichawani wan machara chule nyo joni manuti ya wakiken gangi wateni ngat mokiken mau peo beru lep dong kong reporting ngwa ngat no kwena ngat no ti iye. So en ngat mani ma pe beru lepi umire en bet area me gange. Che any michere area kamokene, you have to be arrested because we are suspecting him ngat mate atimo gini ubero John enini modonyi kinwani. Ineno kawa timo kumeno
Che after that, kapurwa no ni genotika mede. Che da water ni, ichawa ni yina wobi. Unyo in la cho. Umiyor peke nui kawat. Ma chalo, you are more than 3 kilometers from your home. Like maybe, let me say 2 kilometers. Kade kinui, I made that 10 kilometers from your home. You are in problems. One Wabero in 2003. Ke jogoni dan wen ngara chiel mirnene worro kitieni motaka pe gare pe piri pe. That was strike. And when it happened, tien lokono jogo dan ma miru wato like for 15 miles. For 10 miles, you cannot walk. Piene imir berne chari program weke dugi. So, yini umi wangeyo nga mano tati magimani ni. Donc nan way ni me achiel yin ngat ma peber lep umir bet ka area ba megi kiken. Mi ario chedong yini po pike no ngat mo dakite ni yin ngat man me bere lep miri bet ma kai bo ke gang no bet ka only 2 kilometers. But kada iti 15 kilometers no miri ki kwedi. Manyor ni chani lemi skiriti umiri ko yet malo. Ineno wan kan wa wek lok ni lo roke ni man makero don godani lo wani kan wa wek mon kan let us enter in the thing for the security. Dari takwa focus ni chare da wai kwanyo kwido ki yo vol a foi ritual.